pošti? Pošta, pismo, paket, poštanska markica, pošiljalac, primaoc, primalac, preporučeno pismo, brza pošta, koverta, poštanski sandučić, poštar. Poštarina, dostava, slanje, primanje, obrazac, praćenje pošiljke, potpisati, red za čekanje, međunarodna pošiljka, paketomat, uplatnica. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Hteo bih da pošaljem paket u inostranstvo. Dobro. Da li želite da ga pošaljete običnom poštom ili brzom poštom? Brzom poštom, molim vas. A kolika je poštarina? Poštarina zavisi od težine paketa. Dajte mi samo da izmerim paket. Naravno, evo ga. Vaš paket teži 2 kg. Poštarina će biti 1.500 dinara. U redu, mogu li da pratim pošiljku? Da, dobit ćete broj za praćenje nakon slanja. Da li imate još nešto? Da, želim da pošaljem i ovaj paket, ali ne u inostranstvo, takođe brzom poštom. Dobro, ko je pošiljalac, a ko je primaoc? Pošiljalac je Nikola Marković, a primaoc Jovana Ćirić. Ko plaća poštarinu? Ja, Nikola Marković. Šaljete danas za danas ili danas za sutra? Može danas za sutra. U redu. Potpišite ovde i vaš paket će biti poslat. Hvala. Nema na čemu, prijatan dan.